Dobar dan svima i dobrodošli u moj novi video. Opet krećem sa snimanjem u autu, malo netipično, ali evo već sam na pola puta prema Puli. Danas se održava Pula Film Festival, to svi znate. Tamo će se prikazivati naš film Idem. Malo mi je sve na horuk, danas se već održava festival, a ja krećem, znači krenula sam zapravo tek jutros na put, zato što imam baš puno obaveza, puno kampanja, puno svega, tako da svi oni što kažu da ništa ne radim, još jedan dokaz da radim. Javit ću vam se čim stignem tamo i vidjet ćete kako to sve skupa izgleda. Ovo je moja prva pulska arena, prvo predstavljanje filma, nadam se da ne i zadnje i zapravo jako sam sretna što mogu biti dio cijele te priče. Uživajte u vlogu, šta da vam kažem. Za stolom je Veronika Roselić, ona je glumica u filmu, Barbara Jukopila producentica, Zijad Gračić glumac i sjede među nama Raul Brzić, direktor fotografije, a nije naš svijet i treba ga upoznati, da postoji već neka predviđena publika za koju je moguće proizvoditi sadržaj. Tako da smo išli malo nekakvim obrnutim putem i rekli ok, to postoji. Ti si navikao na kamere. Najbolji dio. Znači, stvarno prekrasan hotel. Predivan pogled. Ne znam jer sad će svi misliti da si mi novi dečko. Evo, ćemo ostaviti to Instagram da se jave maličke. Da stavimo to Instagram da se jave curke. Curke sledaju dijem. Energija, samo dobra energija. Mlad, nježan, neizbježan. Tamno pute. Ok, znači ništa od mene. Kako sam usamljen, kako sam usamljen, tako je dobra soba, ono, da vjerujem. Tuga, jel tak? Da, i mrtva tuga, i kao, i kažem, nemoj se deprimirati, radiš na sebi, dođi to. Jako je lijepa soba, čisto da vam pokažem. Ćao! Ovako izgleda. Uredno, sve prekrasno i već sada vam odmah pokažem. Stvarno je jako lijepo. Velike su sobe, prostrane, a ono najbolje naravno je definitivno pogled. Divno. Aha, idemo na plažicu lagano. Ja i moj novi prijatelj kojeg sam skupila tu. Inače, ovo je Ljubin brat, ali to je manje važno. Važno je da je ovaj dečko... Nemaš prijatelja. Ne, važno je da ovaj dečko je u potrazi za svojom srodnom dušom. Kao što smo zaključili, to je istina. Voli cure tamne kose, divne naravi, odnosno dobrog karaktera. Hajme vidi gušter, ode. I jako je dobar. Malo se ne snalazi u prostoru. I sad idemo na plažu, on će vam, ako ikad dođete u Pulu, on će vam pokazati sve čari Pule. Tako je ljudi. A kako ti je ovo seljački ručnik tako preko ramena? Je to hotelski? Nije? Ne, ovo je moj. Ti si svoj ponio, vidite! Ovaj dečko vas i pakira ako hoćete. A nekako nisam znao u kakvom hotelu ćemo biti. Mislio da ćemo u hostelu. Da, pa sam za svaki slučaj uzeo stvarnik. Evo, dečko spreman na sve. A kuš, od viška glava ne boli. Od viška glava ne boli. Istina. Realno. Objašnjava mi kako da složim dobar kontent. Ajde, ispričaj. Niko ne želi gledat ništa ozbiljno, kužiš. Ljudi su ovakvi onako na pogledu. A zašto ti nemaš svoj YouTube kanal? Što? Zašto nemaš svoj YouTube kanal? A zato kaj... Još si u pripremi. U pripremi sam. Ali ja ću pitat u komentare ljude, pišite jel... Ono, kužiš, meni samo treba snimati. Pa zašto? Zato kaj se ne vidim da ja ovak solo sam sebe snimam. A to ti je sram te. Pa malo mi je kao, ne kužim taj koncept. A čekaj, jel ti pašava kad te kamera prati? Da, kužiš, ovako ide gas, to je to. Ajme kako je prekrasno. Nije bed. Divno je. Ja i Veronika. Veronika je rekla da će skočiti Veronika i ja. Čekaj, ovo je kao private beach. Da, mala, da. Kako si me izveo, a?
Ti ćeš meni biti cijeli video. Tu idemo? Ne idemo, čovječ. A zašto? Pa zato tek smo se spustili, sad idemo na bolji place, kužiš. Plaža je samo za tebe. Wow. Kužiš. Znači jedva čekam. Sve sam organizirao. Sve si mi omogućio. Sve sam ti omogućio. Ništa, curke ponude u moj DM ili njegovo, stavit ću vam Instagram, tako da. Ali samo ozbiljne ponude. Ozbiljne? Najozbiljnije. Može. Ali čekaj, moramo negdje doći lijepo u sjenu da pokažemo tvoje okice plave. Zelene. Zelene? Ej. A zato stalno namiguješ. A dobro, nam ima kamer. Okej. A to moraš me isjeći, moraš to napraviti da to izgleda... Ne, to će biti ono cap, cap, cap. A znaš kaj bi mogla, baš kao napraviti tutorial. Kako? Kao zikica i onda kao ja u ovoj pozi, u ovoj pozi. Može. Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. Može. Već vidim koja će meni biti uloga da tebe snima. Pričamo o tome da li ja prilazim dečkima ili dečki prilaze meni. Koncept je ovakav. Ja dajem znak dečku ili ga pogledam. Eye contact. Dajem mu eye contact. Dobro. I nakon što ga tako pogledam, čekam da me doda na Instagram. A daj, zige. Ne, ili još bolje od tog, volim da mi direktno priđe. Dobro. Tipa... Koji ti je ono najbolji ulet koji si dobila? Ona kak? Znaš šta? Kak izbrije? Voliš da je onak leđero ili da voliš da je baš direktno? Volim direktno. Znači da mi priđe i kaže ajme, imamo tobogan. I moraš dezinficirati ruke prije ulaska u vodu. To, daj ga, ej, ajde. Ide gas. Ajde, samo se baci. A mogla sam se pije na moću. Na guzicu, ne, ajde, dobro ti je to, Wim Hof metod, ajde, idemo. To, daj ga, ej, ide gas. Di si, ej! Preživjela, dajde. A kako si spor? Bio bi red da vam se pokažem, malo sam se spremila, idemo na večeru i onda idemo na Pula Film Festival. Obukla sam običnu haljinicu, štikle, bit će više slika na mom profilu. Evo, kratko da vam pokažem, spremila sam se, pojeli smo večeru i čekam da se okupi ostatak tima i onda idemo prema Pulskoj areni. Stigli smo u Pulsku arenu i sad čekamo da film započne. Došao je taj veliki trenutak. I lijepo je. Stvarno je lijepo. Molim vas, veliko desno pozdravite ekipu filma Ideš ide! I to je to. Evo samo kratko da se javim, trenutno je oko 8 sati, lagano krećem za Zagreb jer moram biti u Zagrebu za 2,5 sata. Imam nekog posla, uzet ću par dana malo off, idem izvidjeti neke poslovne mogućnosti koje nemaju veze uz društvene mreže, tako da ću se malo posvetiti tome. Jučer sam došla u Pulu, evo sad već jutros idem, legli smo oko 3-4 ujutro jer smo slavili svi skupa.
iscrpljena, umorna, ali jako sretna i ponosna. Reakcija publike je bila fantastična. Prekrasno ste reagirali na film. Hvala svima koji su bili sinoć s nama i dijelili taj čaroban trenutak. Nadamo se možda i nekoj maloj nagradi, o tom potom. Doista na tom velikom platnu, pod tim zvijezdama u Pulskoj areni, zahvalna sam i sretna sam na apsolutno svakom koraku u cijelom ovom procesu i priči. Ne znam zašto me pucaju emocije, ali cijeli ovaj put je bio jako turbulentan. Puno sam se penjala gore, dosta sam i padala dolje, uvijek sam stala na svoje noge. Šta da vam kažem, zahvalna sam na svemu što imam i pićim za Zagreb da stignem na vrijeme. Puno vam hvala i hvala cijeloj organizaciji. Vidimo se u novom videu.